He whakatūwheratanga kāre anō tōna rite kia ki te noa. Koera te whakatau a te kahika o Tāmaki Makaurau, Aline Brown, e pāna ki te whakatūwheratanga o te whakataetai i Puwhutu Pōro o te ao, hei te tua iwa o te marama o Mahuru. Mo te tekau haora ka haruru te whaitua o Tāmaki Makaurau i ngā mahi hihiri, hei whakanui te timatanga o te whakataetai. Onorau ngā kaumoana ka hoi i ngā wakataua huhua ki te wahapū o Tāmaki, katoa rātou ka makere mai ki te haka. Tui atu ki tērā ko ngā kai waiata rongonui pērā ia Dave Dobbin, Finn Brothers, me tahi atu i mua i te tākoro tuatahi ka tū ki Maunga Whau, ki Wainganui ia Tonga me te kapa o Pango. This whole show, it's costing us around about $2.7 million, but it's a thank you gift to Aucklanders. They're going to come out and have a world-class experience, and it's going to be a major marketing proposition showing Auckland as a great place to visit, to live, to work, right out across the globe on that opening night of Rugby World Cup. He oi hara i te whakatūwheratanga tūturu, mehe mea rā kaore he tiri papa. He ai ki ngā kōrero ka hiko te rangi o runga ake ia Tāmaki mo te 12 miniti i ngā tiri papa tai o Purepure.